Warang kawatas kasajun amacing kacuncu. Villarispa ñawpaq kawsayninchista. Entrevistas con sabios de la comunidad. Kawarispa identidad cultural, costumbres, saberes ancestrales. Warang kawatas kasajun amacing kacuncu. Warang kawatas kasajun amacing kacuncu. Hesu parlay nince juanya kakucung. Hesu parlay nince. Punuk asa? Kay pushkata wawa punichu pushkah kanki. Pay achaji surja? Ari, niña. Ella con mamá sabang kanya petinnya España sabang. Dia buang. Muka sapa misalnya. Kupang kawari nangka magpag awali ha. Imas tawang? Kamat awa. Nukas kamu. Kama? Kaya mire. Karena ima oyok siya itu kabra. Chay, kawan acha? Saya kawo kuspaka kunne. Ni mari. Ima tomo kufaka kusa. Muhulan tikus tomo kuchura kunga sini. Mot ita mamai zone. Mot ijera kunai hoyi dia Yusman. Yasni wahai. Kuda sakajak da balam. Ya. Yasta jaman. Sajim. Aiman da kapong. Sajim ayan din chura di batita. Ayan di batita. Ya. Kancho ayanki? Wawaiki? Moko. Akang? Moko la da. Tika ayan muher ko me amban. Tigang gaje. Ako mangko sa kanya. Ari. Nyaps kankanya moti situ. Kaya nila kumamay mali kumamich. Kay chirimoya chimak. Bayawa. Guayaba. Hakay durazno eh. Maba. Kaya kita ba siya. Kaya kung naubang kaya kung akay sambil sayang. Santiago kankanya. Cimir ya. Kaya kung saya kung mana period. Aria kawan kicha. Kawan. Komeko. Wakang wat, wuzu wat, koji wat. Ini sekali lagi sekali. Buku hapuri pun namanya kayak jalan orang nak faham apa nanti dia. Kayak tahu ya. Kayak jalan. Saya kau aku seni mereka. Saya kawan nasta. Imatan mereka kusahan. Jampi tu? Mina jampi itu. Makai lau mina. Kalau min makasah. Kasha. Imastin pero.
Kacito ya. Wawai pada sekarang. Hijau parlay nince, cuanya kakujung. Hijau parlay Itu. nince, Lampu cuanya itu. Yampito. Ari. Konyi sito tahcai. Lampu. Sebabkan mamai yang wawai niki. Mamai. Kama bawa puang kama mandi setelah kang kama bawa ini. Mamanda. Mai janda min mabidon. Karumbe. Kamendam berapa? Kaska. Kamendam kan. Ma, itu berjare. Kepiti. Ini mama. Wawai juga tahu. Ya cangawaita? Aja. Kalau ini begitu. Kalau sudah mencistai tapi kalau mengkaya kali itu. Ari. Awal mes apa misalnya apa kan? Itu